siriri soso alekereni siya kupekoni nala itatiala Imam Umar Buni Buka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله gonda akati bianzapa
bien zapa so si lo ke bia tia bia a tonda ti lo pepe e a ke konda ti lo pepe biri lo ke nzapa laso lo ke nzapa kekere ke lo ke nzapa lakwe lo ke ndagi nzapa e sambe la siriri ti lo bia nzapa na ndo ti ndanda watu kwa tiro prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aita so si aduti na ndembe so a denge me e a bile na tereta limotia la ti bango ye siriri na bia ti bia nzapa na ndo ti na ala kwe e la so to na nzapa e da inshallah et qui sera la terrain d'oti hajj wala 5e pilier ti islam et il s'appelle lango tinzeni la so que lango balus nandoni ota tinzati shawal gusa ki oko nando osio nandoni balus nandoni use wala 1442 et à l'île du terrain na lango osio tinzati juin wala nzati omene nati calendrier grégorien gusa ki use nandoni balus nandoni oko wala 2021 na pekoti milati Isa alayhi salam wala Jésus Christ mo lengeti mama Marie wa mokondo waita tonitente na pèlerinage mati islam akatambula nango ikwe na ndembe kwe tenti nzapa akegina teretie e tona mbitene na indicatif ti bayan wala fango tere sumi fana inga son mbitene wa abud rabbaka hatta yati yakal yaqin modwati vorbian dapati mundi jusqu'à quoi wara moda bon tona itente na noti nzeti ramadan lani mingi fa anzoni so siswa ka warati ramadan e na pekoni na shawal i rappele na ita tena ndoti sita shawal wala lango meneti nzeti shawal e mingi chameni ita sar niao ala pe ya bon ti chala e ala sar sita shawal ou le sonda si le na bon appelle le sar sita shawal na unziao amena ita grisa même niao ala sar sita shawal ni e na pe kona encore sara 13 14 15 ti calendrier lunaire sont 11 si la suite dans le 23 so mais le 23 so dans les 7 jours wala lango mbrambra moso si ate mosala sita shawal na pe boke kere ke so mbegi lango meneu to na zapa aider mo si mo tondani ke kere ke bonga na chance donc mon bana yati baril ni mais to na mo sala gilango ko ti kere ke na on so to na ade mo sala pe bon nguso mo warani encore pe e ambeni tanga sala use ota wala usho wa mbegi use e ala sala effort ala zi lango use ni a compléter sita shawal tani titene wara passa so si wato be da pa fana injoni mérite le tene man sama ramadan mososi mosara jeune tinze ti ramadan wa adba'u sita min shawwal mokil mosara 6 jours na tinze ti shawwal kan lahu kasiyami dahr na place bien da pa akpa sosi asa jeune ti ena wala ngu oko mobimba tona itentando ti hajj aita ale inga gigini laso isina faz ti tene i encourager ita na tenti hajj ma ti hajj ake 5 piliers ti islam na ti Qur'anul Karim buku ti bien da pa verseti bale gomba ya ndoni omene ti sina bale gomba ya ndoni mbrambra na ti sura ti ota wala suratu Ali Imran bianda pa atana a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna awwala bayti wudiya linnas kozo daso si bianda pa muyanga a construiti vorongo lo na ndoni sese lalladhi bi bakkata mubarakan akasoka na sese ti bakka wala makka soka na bati benediction ti bianda pa wa hudan lil alamin e ake guide na azu sosi akando si univers mobimba donc cause da sosi bien da pa muyanga a construit tene adutin do ti culte ti vorongolo wala temple so ale kerenga ti vorongo da pa ake na makaka e ake na dati benediction ti bien da pa na terenika e ake guide na azu ti gigi mobimba nza patenten so senge papelo tene fi ayatun bayinatun akota sin tinga wokota ti bien da pa na tereni na yata sini maqamu Ibrahim et station ti Abraham place aussi babati anabi Ibrahim wala le patriarche lutiando ti le krengo mul ti le krengo dani na nisola sinza pa fani garanti na terti danate waman dakhalahu kana aminan moso simolina ndako luti vorongo bianda pa mogana sécurité totale ti lo bianda pa sinza pa décréta tene walillahi ala nasi nziati lo bianda pa ndo ti azo hajjul bayti man istata ilayhi sabila ti tala go sara hajj wala pèlerinage moso simogana moyen ti sargo pèlerinage ni et to mo kana moyen ti sarango pèlerinage ita mo sara pèlerinage ni bati zapate waman kafara to mo kana nisi mo duti mécréant mo ke ti gogina mbana mo zana ti mo kengo ni ti mo so fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin lo bien da pa lo ka assez na remerciement na do tia créature kwe mo gwe augmenter yo ko ranga nguti za papepe et mo ke ti gonga mo diminuer ko pape mais mo gwe a kenzoni manga timo za si za pa awoko na yi sarango hajini go sara hajini bodon sarango haj ake 5e pilier ti islam
koli tout musulman so c'est kana moyen ti sarangoni to so si bien d'apaten walillahi ala nas hijjul bayt man istata ilayhi sabila koli so tout kana moyen ti sarango hajj lo doit le sara hajj moyen na kinyaita mokena setere mokena monture isu si mo peut déplacer nani mokena moyen so si mo peut zana yanga da moko penser pe koti mo pepe mokena moyen ti mo go te ko be ti bonani mo sara ikona ni sans problème jusqu'à mo kiri sans même souci bon mo wara conditioning gawe mais conditioning ngi dati monaka ti halal et puis mo sar mandara ba to mo sar marati pelirira so wato kati bianda pa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atene al hajj al mabrur laysa lahu jazaa illa al janna vrai pèlerinage ceci ak vuru na ba kati bianda pa ye mo sar na legeni bianda pa yinga so ka futa mononi gi paradis itu gi paradis yuna da pa na sara igona hajj ni donc mo condition ti koligela to mo kana moyen mo kana ndarani mo kana setere mo kana monture mo go mosara hajj wali agasara hajj lo ko pepe wali tout musulman lo sara hajj il faut le sara tuteur wala zama haram tiro tuteur na loi koli timo so amariemo wala babati mo so aduno wala koya timo wala ita timo ti koli so alimina âge de puberté wala monengeti atimo so alimina âge de puberté wala na kete babati mo wala je so quoi si entre mon mariage qu'il y a bela que tuteur mon ati islam mati annabi sallallahu alaihi wasallam sara hajj lani no awali tiro mais là ko lo sara hajj awali tiro sara hajj ala ko pepe donc wal musulman na droit sara ngo hajj pepe il faut na tuteur tiro mais akana mawa mingi na kodroti ko wara parfois ita kanga lena ni bata wali musulman na sara hajj sans zama haram wala tuteur pepe soit ka haramun il faut y tenir mingi mo tentene ati no usas mo inga ini toso il faut kangale da aita teratin zapa il faut teni polele wali musulman na droit sara mo haji pepe il faut gona zama haram zati zapa woko na idi tele ikati gomuni mo wali ti wala mo ngeti ti wali wala ita ti wali na le golegi ako e polala mais mo wali ngengele mo molondo ti gomona haji akonjoni pepe amene ita kasar même rate non mais ami intime ti milasi luna wali ti lo kwati golasi mpuso haji ito luna la gwe agatonso pepe mo ko ramene itakira ka paye nginza ti hajj na mama chala mama na on wala ko mu téléphone ngira te aw sa ala penser mama tala njoni o wallahi aita mama ti moni mo ko mo gwe mais mo tentena te no mais mama na ka kanga wa mais lo ko to ramene kanga ko dia mo ba donc aga haram na wali te lo sar hajj lo ko il faut tambula na zama haram nando so abi zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa ka bazengere ti wato ko ti bianza pa japa ina ko sera te lo ala lo tene qultu ya rasulullah lo poser question te oh wato ko ti bianda pa ay masjid mudi awwalu lo tane dans apa wala temple wala si a construire ni ko ti borongo bianda pa question si abizar la poser na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la qal annabi tane al masjid al haram atane maison sacrée donc kaaba premier daso si bianda pa muyanga a construire ti borongo lo ti sara culte da aji kaaba na tant si abizar lui a posé question à répondre le tonso qultu le kilo téléphone ay na pegoti kaaba ni dans apa wala sakira construire bongo dans apa al al masjid al aqsa atane na mosquée so yokana Jérusalem so si yakana Urushalim wala na Palestine na ndembeso qultu kam bainahuma abizar ndani poser question na wato dans apa tane mais ngo kena popoti le kengo kaba na pegoni ngo kera si alekre maison ti Jérusalem miso annabi sallallahu alaihi wasallam 40 sana lo tane 40 ans wala ngo balosho qultu thumma ay et puis na pegona dans apa wa قال رسول الله ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد أتنى نندوسو كوسي لرتي prière waramo moluti mo prier tout nzapa darana moseso gi mosquée Allahu akbar kanda premier dans zapa so sale kati waramo nzapa da ake Kaaba e na pegoti Kaaba 40 ans wala ngu balosho ake dans zapati Jérusalem so ake na ndembe so na Palestine e aita mérite ni ak mingyo dans zapati Kaaba so si bebati annabi Ibrahim la lekreniso dans zapa afana langti watu kwatulu atene mosoko si mo voronza panati dans zapati Kaaba atpa so voronza panati 100 000 mosquées wala mosquée sakin bamba oko donc mo prière okarati Kaaba on dirait mo prière nati 100 000 mosquées e na pekoni mo so mo prière nati mosquée ti watu kwatulu dans zapata na Madina mérite ti watu so si a voronza panati 1000 mosquées e mo so mo ngana Jérusalem ga mo voronza paka mérite ma tona so si voronza pa nati 500 mosquées wala mbambo oku
mais mingi cha ita inga so papa la wa to da pa zo mu monture tiro ci gongo na plasti vormo da pana iri ci culte gindota masjid al haram na masjid nabawiya na masjid al aqsa zafi zapa woko na ditene isara a visite na ndo so ka sacré so mais ina ko maison sacrée ti Jérusalem niso depuis 1967 a iso ko nda forote ide ko na papa yinga yi pepe a kirna mboko ti a yahud la so musulman kana habilité ko ngode la ko papa meton na zapa yi inshallah kirna mboko ti e go voron zapa da matare dans zapa so ya musulman pika kati na ndoni aita chrétien ko pika kati sala ndoni e aita juif ko pika kati sala ndoni ak dans zapa so histoire na kono mingi e pika ko kibla ti ya musulman ti tane i perdre fil ti tam ni pepe abi na mbagi hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ibn Abbas zapa idara ko sala tilo na baba tilo ko qala lutene qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa to ko ti bianda pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tene ta'ajjalu ila al-hajj atene ala pressé ala anticiper ti sara ko ti hajj yani al-farida wala obligation ti bianda pa ndote la ti sara ko pèlerinage so la sara ko ani iyo parce que fa inna ahadukum la yadri ma yuradu lahu oko na popo ti ala inga iso ko waro na futur pepeo sara effort me profiter mo comme ça hajj ni biani rawahu al-imam Ahmad donc beaucoup ti Ahmad la sangoti wa ko bianda pa so ko authentique na yani kanda fagetene mbena ya plus de 1400 quelques années wa to bianda pa fana ya tene iya pour iyo ti sara ko hajj mati mo inga iso ko waro mo andana gigi pepe e ta tene tona ibana histoire ti dunia ita depuis ça du tout yi la commetti ama que mbeningu akada a annulé hajj pepe mais 2020 so asara hajj pepe nyela ganani ko bela ti pandémie so era de covid-19 wala coronavirus aga bembendo de dunia butuma yekwe asara monde entier ko bela na sara sana afazo na kodro mingi e asara jusqu'à na aita ti ministère du hajj na gouvernement saoudien anda décrété annulé hajj ti année passée mangati bali ti ko bela ti wa ko bien da paso ko authentique na yani kanda fagetene mbena ya plus de 1400 quelques années wa to bien da pa fana ya tene iya pour iyo ti sara ko hajj mati mo inga iso ko wara mo andana gigi pepe e ta tene tona ibana histoire ti dunia ita depuis ça du tout yi la commetti ama que mbeningu akada a annulé hajj pepe mais 2020 so asara hajj pepe nyela ganani ko bela ti pandémie so era de covid-19 wala coronavirus aga bembendo de dunia butuma yekwe asara monde entier ko bela na sara sana afazo na kodro mingi e asara jusqu'à na aita ti ministère du hajj na gouvernement saoudien anda décrété annulé hajj ti année passée mangati bali ti ko bela niso botona wato ko benda pata ala sara effort ti sara ngo hajj ala inga so ko wara ala pe ba yeso wari okola mais wato ko benda pa nekera tene la yuldabul mu'minu fi hujrin wahidin marratayn mo wa mabel croyant musulman o beti da tene mo yoro mo ko ma tene du para Congo a demo wala scorpion mo zim mo ko he il para Congo la mo kira nekera demo di fanu se pepe bon donc tona nguso on si hadina ba gigi pepe avoir lieu pepe bon nguso alhamdulillah benda pa a muna ingangu a gouvernement saoudien ni na ministère ti hajj muyanga ka sara hajj ni mais to mi tene mais kanda mene tene encore que na doso kota parenthèse na ta mene ngwando aita par exemple mbi na ndembe solan bi sa premier hajj ti biaka na l'an 2000 la so ko ngu balu serandoni o ko wala tonso mais na l'an 2000 ni so wungoti a pèlerin centrafricain il y a contingent qui à peu près 800 et dans 900 donc you mais il va contrôler que gwe aina ki changer agwasi na même temps jusqu'à na mbene anelani gona hajj na nombre ti me penser na 2014 aita gona nombre ti il y a pèlerin tout na membre ti bureau ni quoi et qui 93 alors bah il donne 800 quelques et puis il réduit le nombre ti a contingent tout a membre ti bureau ni na il y a membre ni tout na pèlerin ni quoi et qui 92 donc on dit 12 membres plus 80 plus na ti 92 OK là en bas donc appeler na ou pepe bon donc ça fa gatena ita so afatene wato ko benda pa gatene ka vene pepe yeso le ten nyela ikmati ba bon to nguso on ko pelina tare da pe bon nguso so simitene igula nombre ti à peu près 800 pèlerins so a ko do na mi a Nigeria so moko wara nombre ti ala ko même 120 000 pèlerins 120 000 pèlerins so contingent ti Nigeria a Égypte so wara 80 000 ou 70 000 pèlerins mais ina gombi
tant que quoi total ta pèlerin ti dunia parfois la ligne wungoni 3 500 000 de pèlerins so alors na dunia mobimba agoti sara hajj mais na ngusho ita ministère ti hajj na mutu le yanga tene tona ibandu na tenti covid ni zoni gongo na makani akba faso zingo zago na li réduire nombre ta pèlerins ti dunia mobimba wungo tia soto wunda ita sara hajj agi 600 000 la ilaha illallah. Il y a 3 500 000 à réduire la gaffe à 600 000 monde entier. Là, il a illallah. Soit qu'il y ait un béto. Mais il y a 600 000 à qui la tenait, quota la Saoudien, à peu près 24 000 tonnes de gris à peu près. Wungoti a contingent social canadien, Arabie Saoudite, Nikala. Botangati 600 24 Saoudien, Tangana a Kamina Inamo. A de Tiki Mobimba. Donc Asie, Australie, Afrique, Amérique, Tangata, Kodro, Europe, ni tout. Mais il y a un Centrafrique. Tandis que 2014, Wungoti à 93, Kotati nombre de pèlerins, ok, là, comme même dans Dembe, on a pris ou l'angilati, on a hadjuni à que 2 700 000 provisoire là, vrai prix là, parce que des Kotani Pepe. Et Ngangouten encore, mon doigt sera vaccination Covid, Corona, si mo moi surtout, mon intention de Gongoni, mon sera vaccination si mo et il va ministre de santé, à Mouyanga déjà, alhamdulillah. Na yenga so on a mosquée atik le muyanga que inshallah le bande de ndoti a pèlerin centrafricain tene a réservé tongati bongo a pèlerin centrafricain première dose ni na deuxième dose ni tene a itawara kapati gongoni et a lenga nzeti shawal déjà il na le 23 anda gila ngomba on digli fatona zulqada ouais et 11e mois et puis zulhijja ni na 10 jours là ça pèlerinage ngo ina ndakete idu gerchaita mais iso ake ngangu kete na yi kotati ya musulman centrafricain ni okela ki gwande yinga pepe ni la mo sosi mo defangi zati mo na nguso en olani bon mo tuma na pasa tena ke dape enregistrement déjà mais so quoi ni na ka avance partir temporaire amena gagalani na 2 500 000 amena gana 2 millions gitonso mais 2 700 000 ni so ka provisoire là vrai ngizani a des fixations parce que de warangere ti la para pepe parce que inga nombre ta contingent qui moins de pepe et la paration comme combien de places là il doit y avoir pepe et minimum la paration c'est il faut avoir à peu près 250 personnes bon minimum ba hilangia que bumbi na contingent du Cameroun si gola quoi bon dans ita ga iyo ti na défendu ngatiala 2 700 000 temporaire et na yenga so dans des semaines prochaines à partir de lundi qui t'intéresse dans d'autres vaccination ti covid ni aita ga iyo et puis ngangu so ko exiger mo bona makani mo betene mo wara tongana mo encore ka confiner mo sara nango tati combiner sur la batama na mbere ndo wa ototo sia que moi pèlerin kana Jeddah ci go na makana 70 km so là il y a comme 40 personnes na ti car oko chaque contingent à la monter 40 même ngo tala ka OK mais là so ototo sia comme 40 personnes à mo façon cette fois-ci 20 personnes il va à la distance 1 mètre na ti otoni et dans ceci à peu près 50 personnes à diviser avec 25 personnes quoi la distance et moi quand droite pour moskeni na ndembe tout papa et à exiger je crois d'autres wara appareil portable ti Android so et à zana mon beni logiciel na yani et logiciel so zana yani so à forma mbonga so si à permettre à moi prier d'apa mais toi ça la curiosité so ça aide à karambani si mo londo mo goti mal ganzapani sans permission mo ko mo ni mo petit voronzapani mais si ngoti mo a turu gudi saoudia que comme on a yanga ti partenaire ba logiciellement trahir mo déjà que à localiser mo zola mo permission di gangoni mo ko payer 1000 rials la ilaha illallah 1000 rials équivaut à 160 000 francs CFA aïta gina degine mo di 160 000 pays qui ma so mo ko voronzapa annabi sallallahu alaihi wasallam ala sara iyo go voronzapa mati so ka gana devanti wara la inga pe ici dao hajina gangambu to susimi tene apa zingo zagbonali ndani la aita ya puterta la iyo to ala ba mi intention na ti internet aita so yo ko inga pa mani so pe du yongor na poto ala ti gwe wala defangi na amerika ta ti gongoni ba réalité la mitena la so président Alhaji Moussa Lorangon Baba la loke dia ti wala mo conviti gongona azuna makati RCA imu merci mingi na nzapa mati faso kwa ti hajini agangangu il faut avoir forte personnalité azana devant ici yena ka tambola nzoni tene ayanga da tokolo bousculer lo kelinani baba la so président ti pèlerin ti kodroti Alhaji Moussa Lorangon Baba lo lekranayi kwa ni mingi na temps so si bien da pa sara amu kotambela wala décret so azal ndoni so ina ka tambola pendre akan joni musulman pratiquant et le gars béon biati kodroso bani
encore le membre de l'Assemblée nationale, le député, le même président de l'Assemblée, Nangousson, et la chose internationale, le président, le député. Bon, donc, ça, Fadiatene, à Marata, tout cela, c'est que nous avons devant quoi, Hadina, marché, Matina, contre ce pays limitrophe à Cameroun, à Niger, Natanatia, contre, à Nigeria, surtout, à la Saka, Mokonzini, à Kandjoni, musulman, c'est un quota Katenati, quoi, gouvernement. Bon, so, merci, Miguel, d'avoir espéré zone d'Arana, à côté aussi, contre, à Mumbela, Timungo, Alhadi, Moussa, Lorangon, Baba, Nandoni, Titane, Kwana, Maïnzoni, et encore, Biati Kodro, à Sananzoni, quoi, le mot passe na Moussa, Lorangon, Baba, à Moutangata, membre de bureau, na décret ministériel. Décret ministère, ceci, à Mouni, na ministère intérieur, Mbiga, on a pas membre ni. Donc, le conseiller religieux na bureau ni. Entre-temps, à la di Salem Ndiaye, secrétaire général, Matak ressortant université, na Itachiro, Alhadi Yusuf Namingina, Abdulmajid Namingina, le ressortant université Médine, le imam Lunga, Itachi Ali Ousmane, soit que deuxième vice-président ni. Botoniba, premier vice-président ni, avec Itachi Mohamed Awal Tinger, le sol, le lassi, le colloque Benobia, na Yango Tibia, donc ministre conseiller à la présidence. Donc, à Kota Katalutin, devant tout ça, quand une journée, Tatia, Midjouat, Kwani, Ama, une journée, à Marata, Mizo, il peut être l'outil devant Kwani, à marché, Pepe, Mati, à Saoudien, à Kenne, à autorité, Nati, à quoi Mingi. Bon, dans la Ita, à la gare Io, à la gare défendue Gatiala, n'a pas de pharmacie Sambola, si siège Nakeda. Et ton amour, si Moïd, pousse une traitant en tête, Tati, Al-Hadi Issa Adam. Le Ganaba 10 km 5, Itati, Masri Albert, soit il a le Mahmoud Khalou, ou à la Itati, Amour Farikou. Et la peine d'amour qui contre aussi, il a que Adamou Bibouba, à la Gandoura, Teresa, à la faute, à Foutang, Datala, soit antenne sur sa reconnaître là, officiellement là. Et il grissa Pepe, Aitati, Mohamed Badri, Akanayati, Kunduti, Sango Poasso, na Aitati, Tongana, Mohamed Kamara, soit que Imam Nambagiti, Mosketi, Ibn Khattab, na Umar Sarakou, na Itati, Adi Hassan Kabara. Donc, à membre de la Bidir, ça la dit bref, Titeninga, donc, Watokati Bianzapa Atene, ta'ajjalu ila al-hajj yani al-farida ala yapu iyo tisara wadi pèlerinage parce que fa inna ahadakum la yadri ma yuradu lahu ala inga yisoka warala na gigi pepe batenti covid so agasara gongona hajna gangangwa donc yunda da patene awoko na yi sarango kwati hajini et puis adi afa vrai quota ni pepe momo so si mo nginga tu na ndembe so mo gangina dossier tu mo avancer na bironi ak du zone mingi mais nginga tu mo pedi batana tertu mo senge Mati, moi, payer Niza, à la soit payer quand tu m'as là, que un privilège, tu tenais, ton attente soit validé à Kotania, ouais, à la soit que cause io, à Sabiroun, cause au Coran, Sabiroun, ou laïque, le Raboun, à ceci, apprécié, io, soit à la que rapprochant de Nayayou, bon, d'apassara, à être soit payé en douaninga, à me la payer, à ne surpasser, mais à la batangisatala, une bironi, et à mérita, mungisatala, à Nizatala, là, obligation à d'appel, et pas tatimo que grissapé. Bon, dans les houns d'appel, à Yaponaï, Tendi Hajuni. Mais ton mot si logiciel, si vous retournez à des Android, tu m'as été respecté. Avec ça, Umbrani une fois. Moi, ça, la curiosité, mon long de mon terrain, mon gosse, Umarani, à tu tête, on a petit pèlerinage. Ton acquis à deux mois, mon pays m'a collé 100 000 rials. Donc, 100 000 rials, donc à peu près, non, 10 000 rials, il passait, 10 000 rials. À peu près 1 million quelques, qui est français, Fernando. Donc, il sera une lipepe, il sera une legeni, et il sera un betotin zapa. Et Ngangouyene encore, ton mot sera hadjuni, mon sera hadjuni na ginzati halal. Mais pensez que tu as dit tel mingi à que da pepe, et tu m'intéresses à dans zapa, il tenait un doti hadjuni, et tu tenais il fa, tenais une zone de Mayani pendere. Ni la hadj à que 5 piliers islam, so chaque année, un musulman, toi que ça ni, ton a. Igona hajinan aita iunda ndapa mingi ndale tisiriti kodro watokoti ndapa tene al-hajju arafa donc vrai pèlerinage ni mo so mo kono ti mo arafa donc montaji arafa so i konandoni i yor mboko ti unda ndapa mingi ndale tisiriti kodro et i kugi arafa ni pepe même là sur le vendredi so na 5 prières quotidiennes ko unda ndapa mingi di tene bien ndapa gana siri na ti kodro iye bira pepe et bira ko ti musulman pepe musulman souhaité bira pepe yunda ndapa bama wati na ti kodro so a marata pali so ikimana amena kodro a pali ta bira so danda pa tombani yongoro zapa bara siri na ti kodro zapa sara beti a de i gérer kodro ti na mbeto ti zapa ina ita ti so ka non musulman i du ti na mbeto ti zapa nzapa munga nguna ala so lo jiko na ndembe so la na commande na do ti kodro ni
ala jere kodron na legetin zapa tona bien zapa amuna ipasa languti atunzi iunzi na la ilaha illa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi